Yapi Shalepichimam Jesucristo, Tzipiyay Hikanbay San Mateo, capítulo 1, Chichaylish Bay, versículo 1, Masantabay 17. Ahun Ranunti, Achi Alon de Yapi Shal Jesucristo, Yinatil David, Tolinatil Kapash Abraham. Atonis Piyepichimam Jesucristo, Yin Cholilalti. A Abraham, a Iskahol Isaac. Asha Isaac a Iskahol Jacob. Asha Jacob a Iskahol Judá yeto Hunsan Shaibshtach. Asha Judá a Iskahol Fares al Sara Aitamar. Asha Fares a Ikahol Esrom. Asha Esrom a Ikahol Aram. Asha Aram a Ikahol Aminadab. Asha Aminadab a Ikahol Nason. Asha Nason a Iskahol Salmón. Asha Salmón a Iskahol Boz Yune Raab. Asha Boz a Ikahol Obed Yune Ruth. Asha Obed a Ikahol Isaí. Asha Isaí a Ikahol Chamrei David. Asha Chamrei David a Ikahol Salomón Yune Ishiet Piben Urias. Asha Salomón a Ikahol Roboam. Asha Roboam a Ikahol Abías. Asha Abías a Ikahol Asa. Asha Asa a Ikahol Josafat. Asha Josafat a Ikahol Joram. Asha Joram a Ikahol Usías. Asha Usías a Ikahol Jotam. Asha Jotam a Ikahol Acaz. Asha Acaz a Ikahol Ezequías. Asha Ezequías a Ikahol Manasés. Asha Manasés a Ikahol Amón. Asha Amón a Ikahol Josías. Asha Josías a Ikahol Jeconías yeto Jepushtach. Ayuls Koaleptu mash ilaito Israel preso en Babilonia. Ayet Aisha Ekep ay Babilonia shin mash alji Salatiel skahol Jeconías. Asha Salatiel a Ikahol Zorobabel. Asha Zorobabel a Ikahol Abiud. Asha Abiud a Iskahol Eliakim. Asha Eliakim a Iskahol Azor. Asha Azor a Iskahol Sadoc. Asha Sadoc a Iskahol Akim. Asha Akim a Ikahol Eliud. Asha Eliud a Ikahol Eleazar. Asha Eleazar a Ikahol Matán. Asha Matán a Ikahol Jacob. Asha Jacob a Ikahol José y Chamil María. Y Ristus Jesús chamchiyeh Cristo. Aton cham akbil yo piso Dios. Yuhtushin kan la honwaneb ichma mehiyetash kal Abraham ma Santa kal David. Kan la honwan kapasheb yetash kal David ma Santa kal mash ilay toheb Israel ay Babilonia. Kan la honwan kapasheb yetash kal mash ilay toheb ay Babilonia ma Santa kal mash alhicham Cristo. Ahun kanehti atzip iyay hikan yulchan ak testamento pay San Mateo capítulo 1 versículo 1 más Santa Bay 17.